Muninaw sa mga prasay guys, oh. Mura po ka ng kupras nga di nauban bitaw. Nagkakunot to lang agi kanang mura bitaw ka na lubi nga kulang pa sa laya. Nga mura kunot-kunot na ikaluto, oh mo ni naos mo prasay, oh. Oh mo na akong kupras na. Amo na sa kingon ron. Sa kingon na ni guys. Kay masaking ini mabaligya na. Sigurado na yung kapalit kung bugas ani. Bugas sa kasako. Bulad 2 ka kilo, ginamos 2 ka kilo. Asin bitsin o sabon. Okay na yung kayo. Pwede na okay ha. Ato lagi siguro o ng bugas. Kay mao ginay importante nga naay isulod sa tuntian. Kay aron atong trabaho atong malahutayan. Kana ra gyud guys. Bahalag ato ang purol brief sinina nga gision. Okay ra, ganitong brief pusluton. Okay ra dili na makita. Ang ato ay importante nga masiguro gid atong bugas. Kanang bugas importante. Ngani gini ka simple ning kinabuhi sa bukid guys. Ka kwarta ginagmay. Paingon din sa bugas. Panudan kana ra gyud mao ginamdali sa bukid guys. Agwanta kita ni kung saan nga nalinyam sa taga-bukid, nalinyam tang pobre. Agwanta ko na to tang pobrehon. Ang importante nga kada adlaw matag oras, mayo tag lawas. Kana gyud akong gipangay sa Ginoo guys nga di ko hatagag sakit. Maayong palawas permente gyud kay para kada adlaw na akong trabaho akong ginbuhaton aning kalibutan na. Pamunot ulob mangupras mi. Maghalobla ko. O ana ra akong disisari sa kinabuhi guys. Usa ka pobre uyamot nga mo trabaho ay.